اليوم غادي ناخدو هاد التصويره هادي، وكما كنشوفوا في هاد التصويره غادي نبداو بانه عندنا جوج ديال لي بيرسون. البيرسون الاولى هي دي كرانكنشفاستر اللي هي الممرضه او الفرمليه. دونك نقدروا نقولوا auf dem Bild ist eine Krankenschwester in einem Zimmer zu sehen. يعني على الصوره عندنا اولا كنشوفوا واحد الكرانكنشفاستر، واحد الممرضه في واحد البيت in einem Zimmer. Was trägt sie؟ يعني شنو لابسه هاد الكرانكنشفاستر؟ Sie trägt eine blaue Schürze. دي شورتس هي هاد اللعيبه الزرقاء اللي لابسه الممرضه. كيفاش داير الشعر ديال هاد الكرانكنشفاستر؟ دي كرانكنشفاستر هات براونه هار. وشنو كدير؟ زي lächelt freundlich، يعني كتبتسم. neben einem Krankenhausbett، يعني هي واقفه بجانب واحد السرير في السبيطار. وشنو كدير؟ زي kümmert sich ein kleines Kind، يعني وكتعتني بواحد الدري. هذا فيرب mit preposition sich kümmern أي أنك كتعتني بشي واحد، ولا بالونجلي you take care of someone. لا بيرسون الثانية اللي عندنا في هاد التصويرة هي das Kind اللي هو الدري. اش داير الدري؟ das Kind liegt im Bett und schläft friedlich، يعني الدري مستلقي على السرير. وناس ملي كتقول فريدليش يعني ناس، واحد النساء زوينة ومرتاح. هاد الدري هذا مغطي، ولو خطا بالألمانية كنقولو دي ديكر، يعني هو الغطاء. هاد الغطاء الفاربة ديالو شنو هو؟ أي اللون ديالو شنو هو؟ كنقولو دي ديكر des Bettes. Das Bett ist hellblau und weiß. hellblau هو البلو سيال ولا ازرق مفتوح، und weiß هو ابيض. im Hintergrund gibt es große Fenster، يعني في الباك جراوند ديال التصويره كاين واحد جوج نافذات كبار. وملي كنطلقوا عينينا في النافذتين كنقولوا durch die Fenster kann man eine schöne Landschaft sehen. يعني ملي كتشوف بعينيك durch الفنستا يعني عبر النافذه كتشوف واحد الطبيعه زوينه، واحد الخضوره زوينه. يعني شونه لاندشافت ولا دي لاندشافت. كنقدروا نشوفوا اشجار، كنقدروا نشوفوا زهور. دونك نقدروا نقولوا es gibt viele Bäume. دي Bäume هما الاشجار. und bunte Blumen draußen im Garten. bunt هي شي حاجه اللي كتكون ملونه. zum Beispiel كتدخل شي تسمى ديال الكيندا ديال الدراري الصغار كتلقاها ملونه بزاف، كتقدر تقول das Zimmer ist bunt. الحاجة الأخرى اللي نقدروا أننا نشوفوها هنا هي دي فنستابانك. دي فنستابانك هي هاد البلاصة اللي غادي نعلم عليها، كتسمى دي Fensterbank. ونقدروا نقولوا اشنو كنشوفوا فيها. auf der Fensterbank steht eine grüne Pflanze in einem braunen Topf. يعني كنشوفوا واحد النباتات ولا واحد النبته خضراء in einem braunen Topf. توب اللي هو الوعاء اللي اللون ديالو براون يعني قهوي. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه يكون مفيد، وان شاء الله الى عجبكم هذا الكونسيبت نديروا تصاور جداد و فوتشات جديد. السلام عليكم والى اللقاء.